Kasi no, itu nih kalau itu pun pasti mana kembali no. Siapa pun kita acara hari pasti dua atau kalau cepat lalu no. Akhir itu kerek ke konflik rumit dengan lalu si itu agensi itu kilo yukun intana lu kacau dia asam topik nana lapen kacau di topik nana yukun pe oi yukun pe kodoran te lombi lomba apa kami itu cerang kalau misalnya nggak sih besar mana lapor uthor ko na magnani pusi pada ko itu jibi besar benar lapen ada ke jibi besar mana tak ada bago non dalam ni ini Lena ko karong kali karong langsung tuanan tadi alami messenger aning creator alami lukimon tuanan tadi alami asam dorson hoiken tangga poisa kapijir na to hanan pilih ko ni ke sini tenge lapen apa tadi nane usi katene da dona doano kipi apa dir nane kile neti mate kapile je bhana lagi oko amen nan tino sote gene kapi kipi je bhan mori pon po harmonium ceber si lunjir parju dihe also akana nasena alam ilam kanda pilote lunjir parju ini to take on off Jadi pli doan nongri cinggur mamai. Ane pli mana four ashram. Aji itu amar itu ram itu Romeo Mel. Aji Gobasula nusrese. Aji ate amar four ashram jiman kini ase amar first ashram, second ashram, third ashram, fourth ashram ase. Itu only four ashram. Four ashram kini jiman lokimon dharma itu গ্রহণ কৰিছে এটা lokimon ধৰ্মাৱলম্বী আজি প্ৰত্যেক বছৰে মানে এনেকুৱা এনুৱেলি বছৰেকীয়া আমাৰ এই ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান আমি পতা হয় তেনেকুৱা সময়ত আমাৰ আজি ইয়াত দাৰ্জিলিঙৰ বিভিন্ন পৌৰাশ্ৰম হৈছে আমাৰ ডিপুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডিপু মালদা নঙিত মুকলীয়া চেণ্টাৰ পুলিচ দমকা হাৰঘাট পাৰ চামেলাংশত এইখিনি গোটেই পৌৰাশ্ৰমত যিমান আমাৰ খিনি আছে নতুন ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰা মানুহকেইটা আছে আজি ইয়াতে সমবেত হৈ কিনি আমি ধৰ্মীয় কথা আলোচনা মৰ্মে ধৰ্মীয় যিটো সভা আজিকালি যুগৰ যিটো বৰ্তমান যিটো চায়েন্স এণ্ড টেকনলজি যুগৰ যিটো এডভান্স হৈছে
এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যাতে আমাৰ নিজৰ ধৰ্ম কথা যে পাহৰি নাযায় সেইটোৰ ওপৰতে আজি এইখিনি বিশেষ আলোচনা কৰিবৰ মৰ্মে আজি ইয়াতে অনুষ্ঠানটো পতা হৈছে আছে pinidak pli longri doan chingruma mai madela porasrom angkang an pen bin dhormon dhormo ke kroy arab tum an pinidak ka chingrum ke nang sot la bangela phano je tum nikan se pen lasun ka chingrum mai do je bukhmona dhorm tum ta pini tum ta ke kroy nei ason bima emetha dhormo son ka ching hon nei ma itum pirthe bangso akai kerala pukai chingbai long kai kerala long pulong menjadi kape ka tuar dam dia emetha dhorm ala ma jima thapon nai ben pen ke tum ke claim ke dam eprang koson si emisen jima tar bi khe longri pen cheng lok lahai apu tha ka jithan ka chimum ang ton ke japa ke phan isi ka chingrum ke nang sot ma tha pen si pining gi pu go boys philalong tami bangso dhorm mai bi pon lo asi pilejak si itum peran alam ke dhorm alam bang ke pini jithan chimu apan si pini bangso mai long ke phai go bangso amai ni ko na pharmacy pini anisi pharmacy pathi ko ni lo Depomo CM natin ko isip na tumpan di karong. Letum ningarong letum phan jo mane la songsi ningarong letum cho hang he pin pen letum council phan cho hang he pen ke la hai letum be da bangso mai bi han tum ke mane kapre ka phan council la tum phan mane karap cho hang he ba pi ho cho hang pin pen alang letum phan letum sacrifice lo je letum phan alang li sar na kang hon pen manang mun thidun pen alang li ni tum manang kang hon je alang li tum phan ta bangso nikan li sek pen ka chingrum ma phan bangso mai ki bi ponia phan khorcha hai ke nang sot puma thapen alang ta ang pin pen ni tum ke lak sini nai pita do piglo si masala chen lak koi sin nong man ke alang li nang piji pusi tum lang chak nang pitikang lo sini tum ke ni klong pen lokimana dhorm hoi pen nili alang li phan ni klong suri ka churu pajir lo alang ban council team at phanta team karbeng lo man council team ang ton nili pen dang no ang ton alang litum phanili alang lhe nili lokman dhormo pen pinni dhormo pinak aposi nili council ono ke represent lo la silumajong MSC constituency pen si represent aposi alang nili as a member chot kali nili MSC pen kali lo nili as a public hisabe alang li phan lokman dhormo public hisabe alang li phan ninga klong suri ka churu pajor lo ye 1946 16 June si hempu lokoning ti hensek puro sara mahang thek lo na thek det pe na phi 1959 na ningkan 1959 na ningkan February 5 na ningkan se chikrusi alang li phan puro sar bu hokpon la soprang dalang li ornament kelong aja kong penan rar phan khan pachini lo ratumban hokwe sake hokbek bangke pharokri sirkep ra phokera sirkep thang ajek lo ni 5 4 ni February 5 ang ni si alang phan ke hokpono alang li kurusa lapen arnam pensi alang phan kya hirjumi gipi arnam si alang li phan bor gipi la sojoini pensi penana tum alang li phan kroi lo lukimon thorom kroi si ingdangbong pen inglong ke do det kali hoinglong la pen ang parta me asam long pen ang tan meghaloi puno Arunachal puno kolahaya karbi tunta penaan na phai do je lukimon ki kroi lasi lukimon na dhorom ki kroi tumhan isi churore te one lokhoning ti hensek kurusarta ki bukang dowan pusi mundir ke bang tumala sa dowan pusi la penili tuma pindeng sumpot la bang ta ili tum ke chitini ane la si na tum theklong la pindeng sumpot ta me karbi tum kupil theben ke plang la so pindeng sumpot selang tumta rimpon lo la selang churore te one kurusar arnam okhane kurusar pun lapen ko ke kroi thua dular phan ke kurupo lasi lahai ta mealang li karbia men pen si irpon lo lape me senalam lo lasi alang li twing thirpi lasi nilihin pen name
ninga klong pen kar belo autonomous council pen CM relief fund hin pen tame kipi ka pajer je fund hin kan ta kon la pen ang part ame April la cheklo ateta bangke arni bang hokon pela aron barim ke kroy atum am tame si tuning ke cheng lo pining bangke indeng ini laso aron baring macing rumah mai tame karbi people hololong tara lang solong ingkan sek karbi di sunim bersorong aja kata lo nong odak tu ponu ji ala apai bangke lakni bak tu ji pusi ini pandil tanang pali lasi April ciklo hola tara doji la eltum karbi tum dai si kacing rumang theklo mane ke UCF United Christian Forum pot ta video iglo Christian dhorom tu man kroyan Lukimon tum ke kroyan da medak di fu headquarter long pini deng pi doan rata mai pi dolo lapen ke ko deng hini aron barim non la April la ciklo la tame ko aron marmi kroyan lagi party chu pin song che jong je pin si aron marmi kroyan ke tak cing Lagi lalu pun masih pajeri pot. Kawan kat sini apa? Coba lah.